كرز لابا عبدو تا مجمره که از الجلوبم ده خلق می في هفته ده تماشاوان هجا ام بحثا وجایا شورش الروجاوای کردستانی بکن گلو وجایا شورش الروجاوای کردستانی هي اگر هي چبر هم دوی وارده در کتنه گلو وجوان و نویسکاران کارینا بچرول بلیزن گلو کارینا وکا چینکی خودی بر پرسیارتی جه خود جواکا روجاوای کردستانی ده بچسپینن تماشاوان بريز أبرسو قالك برسندنا زي الجل هريك جو دكتور كوا عزيزي سياسة مدار ما مستعلي شوخو نيفسكار وبريا سكاي بيجي خانم نارين عمر أو جي نيفسكارة أما في بابت جوتو بيج بكن تماشاوان بريز هنجي هندكارن بجدارية ده برنامج ده بكن وأجر برسن وجه هبن هندكارن أراستي ميواني ممكن نهاجي زبري خو بدم ميواني خوز بخير هاتنا وان بكم هم خير هاتنا ما مستا علي أزي جمت دسبي بكم ام چاوا دکارن و ناو نشانه یانجی وجایا شورشه انگو ادب الثوره ام بدن ناسین لگوری خود چاوا دکارج مر وی که بده شروع کرن یعنی نویسکار چاوا دکارن وجایا شورشه در برینن بچریه او بخاد به ام لسر لهفدو بکن گلو شورشه یا نشورشش بر ام ده گلک آستان دا در باستون دوا 7-8 سال بوری دا دست پی که دا وکی اومدیا خلکی شورشک هبو هدا او یعنی آمد خلکی بلابون و برف آله کی دندا چوله توی آوی خلکی می کرد خلکی کی شورشوانه دیرو که خاکی دا وجه خواهی رش وجه که شورشگریه چه قاصا دور جی هری و نزدیک جی هری جبر خلقه کی بندسته او خلقی بندستی هر وجه وی وجه کی شورش گیره کم دست پی بکن ج ملی جزیری داوش احمد خانی دا و دیروکا مگیش کی دیروکا که برخدانیه و وجه که برخدیره از خواستم دست بکت تشکرین بیره گهداران شک کفن یعنی وکو احمد خانی شبر ظلم و زورداری کل سر کردان دبو ایویجی و کسی که نویسکار به هلبستا خواه دیروکا خواه نویساند دنگ خواه قاسی کانو بو دنگ خواه فرد باند کرد یعنی بانه همو ملت دورا کردستان جی دکرد چاری نکه دا احمد خانی دبیجه به 4 زمانان شبو عرب جی فهم بکه که ظلم کردا دبی و ترک جی فهم بکه فارس جی فهم بکه و کرد جی فهم بکن چه ظلم به سر کردان دا تی دبی فات عمری فی هواک یا حبیبی کل حال آهو نالم هم دمم شو در فراقت مهوصال گربنم قانم دیلرسن چوکتن olmuştur helal دين أبتر بمج أشقى من نما أقل كمال أنت سري في فؤادي أنت روحي في الجسد لشجري خمهاي ملك دلم ويراني كرد داغدان قلدم أشق ألندا أسترم سندن مدد وانت تران برنا يخما عقل و دين و ملك و مال تفيدر كي غازنجي طالانو ويران كرنا كوش آلي دجمن چه تتر و چه ايد دنبه و چه فارس بن كبسر كردان دا دي بري ويجي بلكي تينيب بيرامه هناك بلكي بنرينا كدن لملي جزري دنيرن لملي جزري جي دبيجي تنها كردستان دي شيراز و ينگو وان دي هر کس لسر چهوان تده چین جچینه ته تباج یعنی کردستان جبر دا باج خود خلقه دائما ضرائب خود ده دائما ضرائب لسر هنه دائما ظلم و ستم لسر هيا يعني ماجي وك كردي لروج آوا ام وگر نسر كردي مي روج آوا دیروکا ما دیروکا که برخدانه جدمی سردمی کو فرانسی هاتنه وی ولاتی و دبر اوسمالی و دپیراجی کو حکومت عربی هاتنه سر حکم دست بکه دا او حکوماتانا بردوام ندکرن يعني سال كود 2 سال بيتر دريج نذكر بيرجيهات انقلابات عسكري وكود بيجن او انقلابات عسكري نفس بوا سردستان را بوا سروکار را تنبو بوا بنگهان را تنبو بنگه اسایشی کو دستی خوابدنا سر ویجه برنگه کی گشتی نبس ویجه کردی تنی لی
ده حکم بحثیان دا یک جاری دست خدانه سر ویژه سوری و ویژه کردی و نهیشتن نویسکار و هلبستوان و چه کسی که دوار ویژه دا کار دکه سر خراکه و ایدل خواب بیشه. باش يعني اگر ام بحثا نفسكان روجافاي كردستاني بكن انها ام بحثا وجايه شورشت كن سر ادب الثوره يعني نفسكار چاوا و وجايه شورشي دردبرين يعني بريا چبريا گوتار دردبرينن دريا پرتوكن خور دردبرينن چاوا ایکو هری بر بوی دوا چند سال بوری دا چند سال کام ناول دکن شورش بله يعني وجايه كردي دريا استران را دريا هلبست ده او هلبستا بوست استران و آلين ميدياجي قالك اهتمام بكرنش برفي اوي استوان هر بلند بو لي دم يعني هلبست و چيروك و رومان و گوتارن هنكي رولك خالص روشنما باني روشنما كردي دا لي نلوي استهانك استا كد هات خواستن كو يعني ما مؤسسه دمجه چی کو هلبستوان يعني نویسکار بگه و سه چهار تشت هنه از بناو بکم یک جوانا کو میدیا کردی گه ندا يعني پاشگاه کر تورا کردی گه ندا تورا کردی مجال جیرا نهیشت وک عرب دبیجل سر هامشیشت بیتر برای خدا سیاست و برای خدا بویارین که لسر عرده دبنج بر وی آوایجی هاتا پشت گه کرن وار رومان و چیروک و هلبسته و گوتارجی حتانی راداکی يعني ابي يكتبي وتي ما مستعد تبلي شورش نبو جبر بيك جبر كو تتبلي بونا وان نافا شورش تنبو دست که دا هبون لی گلک پروبلم چه بون نفبره کسی روشنبیرو نفبره کسی سیاست مدار او پروبلمانا جی رو برو فراتر بون و رو برو جدا بونک ده نفبره روشنبیرو سیاست مدارانا چی بون یادین یعنی پاشگاه کرنا پارتیان و جبرکو اونا مجول بون دوار سیاست وار پولیتیک دا دوری ویژه کتن و دوری ایشاکو او قلمه هانی توروان دنویسینه او چروکی کو دنویسی او رومان دنویسینه یعنی تو بیرا وگش کی وانه دی پارتیا که رومان کسی را چاپ کری یا دیوانه کی شعری چاپ کری یا چروک نه چاپ کرنه جبر او دبینن انه یکمین تشته کو دبی مریگوه پیدا که تشته کو سر عرده دبن تشته هانی روزانه تشته هانی لزگینن اساسیان خلقی بخوشی گه ندا ویژه یا خوا جبر کو هدا خلق بهیوی بو يعني بهيفيا شورش بو شورش هدا عالم بهيفي كرجبر في اوي عالم نما جهد دنا وجهه كردي هانا شورش گيرجي واناجي پاشگاه كر اي د تشتي چاران کو بنگه کو تایبتن به واره چاپ کرنه وک ام دیویژن یا کتیا نویسکاران یا وک کتیا هنرمندان یا ناوند روشنبیری وانجی يعني رولا خانلش بركو امكانيات تنبون وانجي يعني ابوريا وانا تنبون كو بشكل كي تايبت بشكل كي سربخا پیش خینن و هر کسک به حال خدا کت او به حال خدا کت شوند کتن و پارتیانجی که يعني لدو بویارا خشون و حال خا گوتو بیش کرد باش خوازم برای خوب بدم دکتر کوا عزیزی وجه سیاست مداره خیر خدمت تتكم دکتر از خوازم نارینا تبزانه بم درباری نارینا ما مستعلی شیخو درباری قلسبون یانجی لازبونا رولا نویسکاران یانجی و جوانان ده وجه شورش دیجی یک ج سدمان پاشگاه کردن سیاست مدار یانجی تبگر سیاسی درباری وی که برسوات چی وراء بخير براستيجي وك وعلى علي دس بكر انه بيجن كاواش ورشبو شاو دس بيبو شلو هات بيش يعني شلو بيش وشلو ايرو كتشراوشي وقتاقوم خوشك و شيروفا بكن اما زان بن ايدي اتجاهات نويسكاران و اواني غور رخ نغرو روشنبيرو اويدي بكن يعني او شورشا
باشتیانه رابو و بري خدا رژیم ب لوزنگا ارحل يعني برو هره بله هره نوك بشار هره بالسيستم اخوي سياسي حزب البعث بالسيستم اخوي عسكري بالجيش اخوي بامن اخوي بحمو مؤسسات اخوي و ملت دخوازه به سیستمی بخیر ملت کرامت دخوازه ملت آزادی دخوازه ملت ديمقراطية دخوازه چار سريع همو مشاكلين خلقيت بدوي فترة ده يعني راقياندن ويجا شورش براسي ويجا كي شورش غير بو لدجي ظلم وزورداريا نظام بعث بو آلي كاربو بشورش بفكري نور أبا بقشتي سر آسي سوريا بله لسر آسي كردستان سوريا اما دسبيكا شورش للاسف يعني ام دابش بون بدابش بون اما تشبو يعني جنشكافي اما الساحه كردي ده شقامه كردي ده جوهروج خو بيشاندانو لوزنگو لديجي ريجيم و بانكرنا ازادي يعني قوتنا ازادي وقوتنا كي كردي دناب عربه حمود بلافو حتى روجن حفتي كرن حفتي ازادي نه اما لناكاو بيدي كتبشاما بهبونا بيدي الشقامة كردي خوستكو بري كردان شورشي برو بالرجيم ده بدي برب تشتكي دي يعني هندر ويدرخين بري بدي درفي سينور وكاريوان افو بدس بكرنا هاتنا وان لديجي خو پیشاندان کردان راوستیا و او کسین خو پیشاندان دکرن گشت تنسیقیات خورتا بون احزاب سیاسی بون دی بشک جوانی انجمنان اجتماعی بو معارضه سوری چما گوگل ترکی بو امجل ترکی بون ای گوتن اف اردوغانینه يعني ام قصدنا اردوغانيه بس الفرص لازم توضيح بكم وهالروش خو پیشاندان لعموده ودربيسيه وسريكانيه ولا هردري خو پیشاندان چه کردن دو چونه سر سینور ترکیه و دگوتن کردوغان بمره کردوغان بکوه کردوغان دائما خواستن يعني فكره ملتي كرد درخينن در في سينور وشر بتركيا بكن بريج الرجيم بقهر يعني اوابو جو اما وكا كرد ام بون دبش بشك ايدي طبعا بشتوي بصالوني وكي ايدي الرجيم استلام وتسليم شبو منطقه كردي كشك تسليم بيد اگر ام بيجن شورش دسبيكر شورش دسبيكر براسي دسبيكر هل بد رولك نفسكارن روجافاي كردستان جدوي شورش يذهبوا قريبون برولك بليزن هناك تفجر سياسي جبرتش وجوه ندا وجافانان وجوه ندا نفسكارن روجافاي كردستان كو اوجي برولك بليزن دي شورش ده دريا نفسان زنين خره دبري شورش ده دبري شورش ده روشا كردستان سوري او احزاب سياسي تكوشي بيش فدبرن حركات سياسي سركيشيا تكوشينا قال كرد كرن يعني براستيجي للاسف وش هغي دكتور رج احزاب سوريا تاني نفسكار هاتن باشغو كرن هاتن اهمال كرن تان هاجي نفسكار دبيجن تفجر سياسي يانجي بارتي يانجي مدكارن بيجن سياسة مدار تجهدان ندان نفسكاران وكارنوان بنا نفسكار نبحاجة سياسة مدار نفسكار مو عالم ليجو داردك نفسكار سلاحي قلماوي فكراوي قلماوي تشتكي آزاد اگر ريجري البيش نفساندنا البيش فكراوي فكر رومان ويوركرن ويتشوا بكاربه مرينا خدر برين وسائل الاعلام ولو فكري كسقنا ما قال البيش امرو بسكنه فيسبوك اشتر فكري حمو سايت اشتر فكرينا حساباتي شخصي اشتر فكري تويتر تشبويا يوتيوب تشبويا صد وسائل اعلامي تشبونه كسنا ما كان البيش امرو بسكنه قمر قوتنا خو بقينا يعني نقولي هريان تفكر السياسي البيش نفسكارن رانا وستيا رانا وستيا كرنا اصوازم بس بدهم سر رولا احزاب سياسي يعني رولا احزاب ما سياسي للاسف نكربون بيرولا جوان هات خوستن بشتي شورشي كاربن بيك بينن جبرجو او جهرتن او حجمه شورشي ولا جو مزنبو بارتي من الجوروي جهرتن يبون فدوي قوقعه خدمان دوي قالكي خدمان نبس جو امبيجن
روشنبیر پشگو خستن یعنی ایدی احزاب خو پاشگو خستن به تایبت جی پشتی گوک ساحج پیدیر والا کرن و درکتن درویسینور باش از خوازم نرینا ما مستعلی درباری به که وزان بم برصفتج دکتور چیه بجي قال لك ريحان كو نيفيسكار يانجي ويجافان يانجي روان نيفيس بكاربن فكر رماني خوا بلا بكن بجنن خلكي تشد بيش والله هيد يعني امي هر وگرن لسر مسئله آبوری که کس نکنه باره کسی را که پارتیان بره هر تشت هم بیز دکرن چه هنر بو چه ویجه بو چه دیروگ بو یعنی چه تشت کدمون چه سمینره که چه دبو پارتیان چه دکر هر تشتی کردی گردایی بو بکار پارتیان دا بس دوا 7 سال بوری دا جدابونک چه بود نه برا هنرمند و ویژوان و برای د پارتیان دا کار دکن جبر نکام بو اف بارا همو راکرنا بار گلکی گرام بو و نویسکار مجی که دریجا 5 سالی بکیمانی که قد خبو نکام بو کارک بکرنا رابون اوجی کارکی خواهی سربست یعنی اعتماد خابدنا سر نفس خو کاری خواب بکنش بر وی آوی از دبینم گوتنا دکتر راستش بر کس نکنه باره کسی را که و لپیش تجی درگه والا بویه وقتی فیسبوک و وقتی گرک تشتیدن دو درگاهان را کانه دنگ خواه بگینه خلکه و جای خواه پیش خینه و لخواه وگره چیتری که لپ آلی سیاسی وگره اما دیسا بیشتر آلیه سیاسی باش اگر ام بحثا تبلیبونا نویسکار روجاوای کردستانی بکند دشورش هیده لگوری آگاهی و هنوکو نویسکار روجاوای کردستانی بگشتی تا چرا ده که تبلی شورش بون چه نرینه بیان جیب ارینی به ایجابی و سلبی لفیدر که یعنی از خازم رخنه که بکم لبزاوا کردی شورش فرانسی دا دبیجن که یعنی ویژوان فرانسی نه ویژوان آلمانی رمانده بون بیتر به روش خدا هاتبون گریدان بیتر به شورش خدا هاتبون گریدان بیتر به سیاست خدا هاتبون گریدان توی سیاست مداران ولات خا آوا کردن و دستور خا آوا کردن و هر تشت و هر بنگه خا آوا کردن ل دورج آلمانی که بستن کار ویژه دکر علاقات خواه وار سیاسی وار دنیهانی ببشین ریفبری ندانی ایم الویدر که اجمت خواستن که ام جی وکی وام بکن ام همو دست خواب به هفددن کانبن جبو هر تشتکی می که هاتی پرچق کرن هاتی دورخستن هاتی جدا کرن قطیم بویه ام وگرینن کانبن وکی بری بکن که ام دست خواند نهب امو سیاست مداران و ام نکامبن جواک که پیشکتی چه بکن و یجای که پیشکتی و هر وها سیاست پارتی مجیب ویرنگی پیش ناکه باش دكتور بينرك دبيجه لسر اليكاريا نيفيسكار وجوانان دبي جمهوريه اجتماعيه كرد لسوريا تا چرا ديك امديه كو اليكاريا نيفيسكار روجاوای کردستان بکن کو برهمن وان چه پرتوک به چاب بکن یا جی د چواری دبه برسبات چی تشت خاص بيش جبر قد دسبك ده ما مستعلي قد كو بارتي تو پرتوک یا جی رومان نيفيس چاپ نکرنه للأسف يعني تفجرها ما سياسي من قد بواجبي خرانة بو يك دو نكاري بخو بيش فبخين بشتي أو قاس جوهرتن لسوريا شيبو أو شورش يجو شيبو أو شورش بو حربكي أهلي يدي دمار شيبو تهجير شيبو أو شيبو لأحزابي ما هر وك خمان يعني نا أم بيجن مصدرکی خوی مالی یعنی سرچاوی کی دارایی پیدا نکردن پروژه خو تشتک چه نکردن گو کار به وقت حزب اعتماد سر بکن هر چابیان مال دروی سینور یعنی چابیان مال بیریکا حوالی وان گو هر مه کار به اشتراک خو بده یعنی پارتی من ندوی قوتا هانی دنه گو کار به مثلا علامه سر ملی خراگرن و نویسکارا سر ملی خراگرن و برهمه وان شاب بکن یعنی
یان نکارن یان جی اوی گو کاربن حتى نهانا كرنا للاسف الشديد يعني فابجي رخنيكي قل لك مزن التفقرامي سياسي جو براستي تفقرا سياسي قل لك الباشا يعني اصلاحك قل لك مزن تفقرامي سياسي لازم يدي بيجو جوي قال كي خوي شي صالي دركه ايدي خلق شعبي وان لي يدي شورشكي كردي بالريفتي يدي حقوقي كردان بالريفتي يدي دستورك انه حرب خلاص دبي يدي دبيجو احزاب كردي الخوفا قرن فكرك انه نشأتك انه تركيبك انه حتى اني ازبيج متحالفك انه يمكن يعني باش دكتوري در كيفن درمي سينور نيفسكاران ده دفي انجومان دفي بارتي تشك دفي دفي جوهرتنك تشي دفي بيت اگر ام بحثا نویسکان روجاوای کردستان بکن آلیکاریا وان دی چاپ کرنا پرتوکن وان دی چاپ کرنا رومان وان دوی انجمن چی بکن؟ انجمن و پارتی و درفی انجمنه و حرکات سیاسی و تفدام و پیدی و ایدیش مانه ام تنه حرکات کردین حرکات کردی بگشتی تبستینه يعني للاسف پیدی کاریبو قل لك مصادر خو ببينا وبفو خدي مليون ليه بداخو او برا نجبو كردي سوري ونجبو حركات كردي سوري بكاراني او برا قش دشاندن بش سينوران برجو وك اجنداكي خدمتها هناك بخدمتها هاتو بك او احزاب درفي تفدمي للاسف نكاريبون مصدرك خوي مالي جدروي سينور بيان ناو سينور يعني لجيكي بيدا بكن جو قاربن اليكاريه كي ببينا يعني اما وكا انا كسي بشكل جم ائتلاف سوري لحطاني انها ماني كاريبو اي استفاده كي مادي جوي ائتلاف بين مع العلم ملايين دولارات اگر ام بحثا برهمن نيفسكار روجاوای كردستاني بكن بشتي كو شراشا سوريا دست فكر قالك برهم دركتن چه پرتوک بن چه گوتار بن چه رومان بن بهتریا وان برهمن کوج علی نویسکان روجاوای کردستان درکتره بهتر ترکیز آن سر چوب تکزیل سر چت کرد تکزی هر لسر شورش بو هر لسر پشتگیریا خلق کرد بو هر لسر موافق کردان بو ادبی کم جی یعنی هاتا نرخ کرن روشا کردی بزاوا می کردی لی نه او برهمی هانه برچاو بون کن به ورقاسا به صدان برهم درکتن یا آلی که جوان را چاپ کرن یا که آلی که جوان را بلاف کرن یا آلی که میدیایی قالوان کرن کارا گیشکی نبو وقت مد دست پیک دا گوتی سپاسه دکتر کاواد کم که او ایشا به زلالی برچاف کرد بلکه کسی که خیلی وی نکانه وی گوتنه ببیشه که او گناه ها گشکشی بساوامه سیاسی کری یعنی نمونه که از کانم ببیشم یعنی ان کسی وکی مجلس همه کردی یک سمینار جیل ویدر که 7 سال عمل ویدر کنی یک سمینار جی دواره ویجه دا چه نکنی یک جاری بانه ویجوان و نویسکار خانه کری نگوتی کواره ام بهورارون کالچل جمعه هیا كون ون ما تشاود بين ون ما تشاود دنرخينن يعني اوك جدا هناك جم خدا بوا كسي روشن بير راكري وحركسك عالي خمايه يعني هناك سياسه مدار بلكي جبر دا پارتیان چه سرکرده که پارتیان بو خواد کرد انه به هنر زانه بو ویژه زانه و به هندسه زانه و به قانون زانه و حتی داوی بس آنها خلق نه او خلق هانی بریا خلق دست خود ریش بونه خلق يعني وقت عرب دبي وسائل اعلام قال لك بونه رنگی بونه کانه دنگ خب هر کسی گینه و کانه که بخواجی دنگ بکی و حتی پنابریجی هنکی دنگی خلکی بلند کرد و دنگی نویسکاران بلند کرد که هنکی الفدره یعنی الولات ما بیشتر روز آوان نکام بود دنگ بکرنا در کنه در با دنگی خواه بلند کردن برنگه که آزاد ایش آخواه گوتنش کسی که نترسیان ابیاجی جدابونک خست نیف جواکا کردی برنگه که گشتی که جواد راستی نها دنخاشیا که نی اودا در باست باش ماموسا يعني
تيجوتن كو د شورش هذا ادب يعني جي ويجا نكاره ترولي د شورش عند ببينا ونكاره لسار عردي جي تجهرتني بك اگر ام بحثا ويجا كردي بكن ادب كردي ترول د شورش دديت يعني جي وكو هات جوتن نكار ترولي بليزه هروها تبان دور وجهرتني جي لسار عردك قريناته مسمات بي افغوتن نتجي خدا اجبر يعني بما هيد في واردا تجارب هنا وكي عرب دبيجن دواري كو ويجي رولا خا بلنتره شهر تشتي ديروكي دا چه ديروكا اسلامي دابه چه ديروكا كردي دابه چه ديروكا عربي دابه قالك نمونه هنا يعني برد نمونه جاري برجي مقال كر د سال 56 دا وقت جمال عبد الناصر سروك مصر بو دجمنه کی سه عالی هات سر مصری و چاهه لشکر مصری شکست و خلک مصری جی همو به هیوی مان جمال عبد الناصر بالنگی خواه چول درگاه کلثوم خست و جهرا گوت حال ملت دبینی ملت چه به هیوی دایا که درکه عالم را بستره برا هیویا که جمع عالمه چه به وی رنگی ام بجاره که داد دشکن و راستی کلثوم در کتا کولانان و استرا و ملت جاره کدن مورال وان بلند بو جاره کدن جید شرکر و افجی تشتکی دیرو که دا گله کی دیاره یعنی خلقی دناسه دو دیرو که اسلامی دا هر وها وقتی که دچونه حربه جن بخارا دبرن جنان دسترا و گوتن دکرن جبو که تشجیع چه بکنی بردوامی و شورشه بکن چیروکه می کردی دا ورگانی چیروکا دورش عبدی دا جن هنه تایبت جبو استرانی شورشگری تا که شر و شورش بردوام بکی باش تجاران او شورش استوانا دا نکتید شورشان دا باش دكتور ام بحثا دركتنا برهمان دكن جماعه كوشرش سوريا دس بكرو حتى انها قال لك برهمن نویسکار و جوان روجاوای کردستان جالیان و درکتیت نلگوری نارینا تا چرا ده که اف برهم کارینا باندوره لجواک روجاوای کردستان بکه یان جیلی شورشه هر حال تبگر سیاسی یا هر شورشك معناته به شورش بعمل او شورش دبيجو هيزاته هيزاته دبيجو اداره كتي شورشگري هبه دبيجو تا هيزكي معدي هبه دبيجو تا تيوريكي قومي هبه دبيجو اواحا مو قشتك هفدو كوم دكن تد تشت ما في قال لك يبخازي دور ده يدي حدث قومي شركه الحدث القومي ده يدي شعراء ثوره درت كيفن يدي كتاب الثوره درت كيفن يدي نقاد الثوره او يقول رخندكن او يقول شعر الشورش او يقول نستار للاسف يعني ما جو حسب نبي اخر شيء جبوت شيء يعني ما شورشنا كلي يعني ابيكتي هو تو برهمن نفسكان روجاوای کردستان دوای شورش درکتی هنه بهتر توثيقنا برهمي وانا او برهمي يعني او برهمي شورشگري ويش كير شورشگري يمك باش وك انا كسي ام وك بدا كسي كامت شورشگري بيدي شردك خوينه درجينه كردات دكشتن بس نه شورشگي كرديه باش سدن فلسفيش تربيه شو بتقرين بيك يا دكتور بتقرين ام وك ملت ام وك حركه ما هنا مصاريخ نستنديه ما هنا جيخ نستنديه للاسف الشديد يعني جبر بيك وقتها قوش ورشا من نبي او اذكر كتابي من هبل او اذكر شعراء من هبل واذكر رخنقري من هبل كاش ورشا منوته كا بيشمرقي منوته كا عردي منوته آزاد كري كا دزقاي منوته نرينا تي توكو سياسة مدارس خازم نرينا ما مستجيب زاني بما كوني فيسكار نرينا تشيه نكاري بوتبان دوري لسر جواك روجاوای لسر خلكي لسر شورش لسر مثلا كو نشورشه جبر وقتی که ام ببین شورشه اما وک نویسکار وکو چه دزگه هانه دوار روشنبیری دا کار دکن و آنها مراکز ثقافی دست مدابیان اتحاد کتاب سوری دست مدابیان مسارح دست مدابیان که شورش بیا می دست خواب بدانه سر او بنگه هانه روشنبیری و آنها جوی دست خواب بدانه سر او بنگه هانه سیاسی و جواکی و اداری
جبر كنا شورش بو ام حرك بدرك كتن ومسألة بو مسألة جروب إهان لشكري مسألة كتوارد دزي وكتوارد وك عرب دبي ارتزاقي وبرستان باش أبر همين كودر كتنا تشنو فيليتك برهمين شنو ما دستين كده قد كو إما وكو تورا كردي هر تورا ك نتوية تورا مي نتويجي تورا كشورشگري جبر نتوا كرد هر بندست بو و ديروك خي نويسكي داجي هر قال ظلم وستما وكل سر كردان دكي وقال باشكتنا كردان دكي ودعوة بيشكتنو وروشن بيري وشارستانيا خلق كرد دكي تاكان به اوجي بگه آمده خواه و آرمانجی خواه یعنی کو امدی ساده بیجن کو شورش بیا می هر کسی که دست خواه بدا سر او بنگه هانه کو تایبتن بما و می کاری خاطی دا بکرن يعني ابيك ما يعني ابيك تيو تيكو نفسكان روجافاي كردستان نكاري بومبان دوري لسر خلكن روجافاي كردستان يجي بكن كو بريج واكي بدن خوندنا وجايا شورشي بله جبر کو دستگاه نبون وقتی دستگاه نبید نکانی فی ملتی ریاکت بر فی ملتی کی دبی دستگاه هبن دبانی ملت کی تسمینارن جوارا چه بکی جهه که هبه رونن جهه کی آرام هبه جهه کی اوله هبه کان بنت تدارونن عالم الجمع وقت دكتور قوتي يعني هر کسک وکی خود دفکره آنها هم کاری که لسوریا بکند وی واریدا ند بن رخصت رژیم دا یا رخصت پیاده دا به و کار ما به قدخ کرون ام نکان فی ملتی وکو ام دخوازن پیش کنند کار ما وجه انها دبندست احزابان دا به کاری که ایدئولوژیه ته نگور ایدئولوژی وان بی تا پاشگاه بکنن تو نکانی رول خابلیسی واش ماموسا برسك درباري اللعب بالكلمات يعني ينجي ليستك ببيفان يك دبيجا روجافاي كردستاني يك دبيجا كردستان سوريا يك دبيجا شورش يك دبيجا كريز وقال قوتن دن اگر ام بحثا في مصطلحي بكن اللعب بالكلمات شرا ده يكن فسكاران قريبون رولي بليزند اباكرنا بان قوتن عند بنارينيبه وبارينيبه يعني تشتكي بنجهيه وكو مصطلح وكو نريني كي ديروكي لخاكا كردستاني دبينن 4 بارشانه يعني خلكي في دركي دبي روج آوای كردستاني يعني آلي روج آواش كردستاني قصد به آلي روج آواش كردستاني روحلاتي كردستاني قصد يعني كردستان ايراني قصد به كردستان ايراني ل وكو مسألة سياسية نا بلكي هناك نيرن روج آوای كردستاني يعني دروای كردستاني يعني وي پشتی کردستان خلاص دبی روجاوای کردستانی وی آلی نه افگوتنک وک تدبیجی گلکی پی ت لشکاندن لی دبی کو ام د وجای خدا د سیاست خدا دوم خل وین نبیرا خلکی کو ام لسر عرض خانه اب عرض دیروکی عرض کردستانیه ام لسر عرض خانه و د تشتیهان دمکی داجی چه ناوی لیکن برا لی بکن يعني دستور سوري دا وقت ما قبول بكن ام وكو ملتك لسر عرض خال لسر پارچاكش پارچه كردستاني والله ما في روشن بيريجي بنما ادبينم نه پروبلما كي مزنه لبر دستور دا هاتي اثبات كرن كو ام خلقكي لسر عرض خا جيان دبن يعني دبي بنجهك هبيت لسر وي بنجهي جيان خبكي لسر وي بنجهي رمان ببي وقت كو ام ببيجن ام ملتك لسر عرض خانه کس نکنه به گوتنا بریزه به روجاوای کردستانی یا به باکوری سوری یا فلان او تشکی دمکیه در باسته به دیروک پاشگاه دکی باش دكتور اسخوزم في برسيش تبكم د شورش عنده هردم شويكي بردوام نفسكار روشنبير يانجي بسبور يانجي سياسة مدار تين أرمانج كرن سدما في هيك شيء إجبر إجبر تم بسبور نفسكار روشنبير سياسة مدار شورش عنده تمام كو شورش الولايات كي دس بيدك تين أرمانج كرن سدما في هيك شيء دبي الثورة يبدأها المغامرون وينهيها الشجعان ويستثمرها الانتهازيون يعني إنسان روشنبير أو إنسان مثقف أو هستكوي زيده أو بيتر بتشتان هزدك أو بيتر إيديولوجياتنا أو بيتر فكريتنا
بری هر چی دبی گوتنه تکرن او گوتن چیه جمله ترتی گوتن قضیه منها قضیه دبی گو اف قضیه خلق تکوشینت بر بکن دبی گو رابن یا خو پیشاندان بکن یعنی کارکی چکداری بکن یعنی کارکی روشنبیری بکن گوتم ملتی خو پارز قضیه خو پارز دعایتش قضیه خو بکن ایدی لپشتا او کسین میر گو شورش دن برسینگا خو خوینا خو درجینن گوی شورش دبن سری يعني جبر فيك انسان روشنبير او وك عصب الثوره عصب المجتمع يعني رها بيجن رها جواكي رها شورشي رها زانبوني او اي بيشكيش بيشكيش يعمل لدكن او اي اول وك شمعتين شوطاندن دي بيشا شورشي دي ف يعني اختاقو ملتا روشنبيري نبن ملت نينا يعني ملت بش بروشنبير يا خويا ملت بكولتورا خويا او روشنبير وي كولتورا شدك فجبر بيك رولا روشنبيرا روجا نويسكارا روجا مافانا روجا كي يعني رولا كي يقول لك سركي ده هر شورشة كي الدنيا باش وكو ممستجي قوت تو رولا نويسكارين روجافاي كردستاني نلسر جواك روجافاي كردستاني هبو نلسر شورشي هبو نلسر تبقرة سياسي هبو نلسر خلك روجافاي كردستاني هبو باش شتي خصن حتى كو وجايا كردي بأريني باندوري لسر خلك روجافاي كردستاني بك بيقول شورشة كي مدرس شورش نبي معنى إلا بتانكا وطيارات شربك يعني بيقول أم تيكا من سرعة عرضي خوا أم قارب أم تيكا من إدارة خوا وكم ملت حركة كي سياسي هبه أمو بيدي جاب خلاص بن حتى أقول بيدي هبه ناي للسر جواك عما للسر خاك عما أو تفاعلات طبيعي شيء أو تكوشين شيء بيجبوا ما في ملتي كرد حركة بشكلك نورمال قارب دانو استندن بمعارضة عندر بك معارضة در بك بدولتي جيران ربك بنظام ربك بهر كسي ربك دناف خود خوب خود ديالوج عوان هبه پشگیریا روشنبیری خوب که پشگیریا اعلامی خوب که رادیو تلویزیون ما بن روزنامه‌وانی ما هبه نویسکاری ما هبن مدارس ما هبن جامعات ما هبن خندوان ما هبن گنج ما وگرن ولاتی خو دبیگو ام وگر سرخاکا خو گم کاربن تکوشینه که دبیگو تکوشینه به حتانی گو هنرمند هبی ما هنرمند بلبل جرد استرانان دبیج ما گوگل نبه بلبل جكر استرانان دبیج باش ما مستعدی خواستم درنا تجی درباره وی که بزانه یعنی چه تخصصی دمان هاده چش نویسکاران به یانجی جوی جوانان به بگشتی کو بکن تاکو کار به وجه کردی باندور نتنه لخلک روجاوای کردستان بکه هروسا لخلک سوریه و لسر آسیا ناف دولتی جی به بناهودنگ والله بيق قوتن دبي كرد همو آلي خال هفد بجفن والهفد قداري بكن ودستي خال هفدن وبنجها كان نو آفا بكن جب بزاوا كردي را همو بزاوا كردي چه جواكا سيفيل بي چه آلي روشنبير بن چه آلي سياست مدار و بارتي بن دبي دو وقت كي نزيك دا همو الهفد رونن وبي فديكرن ايش آخاش هفدو را ببيجن شبو كاربن جفي واري هاني او دجوار درکبن در باسی وارکی بیتر کارت ده هبه بیتر باوریا مرام به هفدو هبه بیتر سیخت مرام نفسا مرانجی هبه باوریا مرام نفسا مرانجی هبه واتن درمانی کو امکانه بنجفی واری درکبن و تکبنه آستکه کو خلق مرام به هر بجی ون کارکی باش دکن ون کارکی نتوی دکن ون خودی پروژه و آرمانجم باش اگر پرسکش دکتور بکم اوجی درباره نزیکبونا دنابرا سیاست مدار و دنابرا نویسکار و جوانان ده ین روجاوای کردستانی دوی یعنی گرک پیوندی دنابرا هر دو آلیان ده بچرنگی به حتی کو ویجای کردی اگر ام بحث ویجای کردی بکن کو با آوای کی سر بخوا و راستگویی وره نویساندن یعنی بشوی کی مستقل و صادق وره نویساندن وره بلافکر دبيك روشنبير وكسين زانه ونفيسكار وروجنمافان دبيك او خوش تبعية حركة سياسية خلاص بك دبي او خوشوي معاشي خوي جو تيران انينا خوشي خلاص بك دبيك قلما حر بك او دبيك بيشكيش يعملت بك وك جگر خوينكر
بله مامۆستا علی سوازم دارین ناتێژی بزانمش بۆ پێشکەچنە وێژەیە کوردی divê peywendî navbera tevgera siyasî de navbera siyasetmedar û navbera nivîskaran de çawa bi bo pêşketinê ji bo ku bikaribin bi azadî bi ser bixwe binivîsînin. Ez dibêjim careke din anha gelek nivîskarê bi pera dinivîsînin yanî ne ji dilê xwe de dinivîsînin, ne ji êşa millet dinivîsînin. Wek ku îdeolojiya wê partiyê jî re dibêje binivîsîne ew jî gor maslaha xwe welo dinivîsîne. Ev ya nakeve rêya nivîskarê hane şoreşgêr û nivîskarê ku şoreşê re dinivîsînin. Meclisa me Kurdî ku em warne alî siyasî çiqasa wextê lawaz dibe alî me wêjeyî jî ew jî lawaz dibe ew huner jî lawaz dibe. Yani her bi hev da girêdayê dibe nîbûnek çê bibe. Em jî nîbûnekê xwe de çê bikin, ew jî nîbûnekê xwe de çê bikin. Civaka me jî bêhêvî nemîne em civakê dixwazin ew jî alî me bike. Alî me her aliyan bike ji bo pişta me qewîn bibe em kanin bihêviyakî nû karekî bikin. Em hêvîdarin em hevdo gudarî bikin. Em û civakê partiyan û hemû vegernewarekî bin. پەیوەندیە me li gel xanim Narîn Umer biryar bû ew jî beşdariyê di programê de bike û em dixwast em narîna wê jî bizanibin lê peywendî keşeyek teknîkî heye peywendiya me li gel wê nehat girtin ez gelekî spasiya mêvanê xwe dikim Dr. Kawa Ezîzî siyasetmedar her wiha mamoste Elî Şêxo nivîskar zor spas ji bo amedebûna we û em gelekî kevxweş bûn ku hûn îro mêvanê programa dîbêta arkê bûn belê temaşevanên hêja bi vê yekêm geştin dawiya programa dîbêta arkê te hefteyeke din bimînin xêr û xweşiyê.